Kini ketika Darsan Meghalaaya ban ngipian subahai pi barak sekutub kubor mentah ke janmit cuan pasi kubor ke babnya ngipet cuai kemat berkongsan. Beliau Menteri Rang Ba Kejelaya ke CM Connect Center pelajar ke pisah bakot haduk sispak saupun riplur na ke bentah ki kampen roy hasoyong. Penklan ke NEC ke jeng board din ya ki projek da ke bapanan kam ya ki core ki board teknologi ong secretary. Duk nong kinong rap kas nong tliu nama ke jeng hiardor sebab pelat umuli. Persyak kinong senong kamol ndap namar ke jengkiu ka by boarding elektrik bat jengduk boarding ba kha. Bat lengba ke kol jong hybrid me kham kraw nong rem kala penlong ya ka Minerva Academy FC ban yora ya ke Gothia Cup. Mentang ini paswa cik kubor na kejala. Menteri Rang Ba Kejala konrak sangma ulu play ke CM Connect Center hasoyong CNR di blok bat bu mau nong rem na kebentar bensenai kendai teli ki projek kampen roy ki basung dor palat sispak sofun rip lor tengka hak juk por ula IT no sekipat baru ya ki pratli ki projek ki baladap bantai ke basung dor san point sau prak lor tengka kini ki sinjam terekam ki kentup ya ke jing berbahaya ke jing sam ki surak ki kam jengok kai ke puli putih ki kam milek kai sport bat ki jing tei na ke bentar ki kam digital bat ke rap keryang. Hakapor berpenong ke program CM Connect kidang senong ke penpa ke jing sukya jongki halor ke jing syakrong no ke kendau ke jing kurdo ke jing bombiang jong ke network ka insurance na ke bentar ke marap bat ke jing bomdon ki jing tray jing tei ke babiang jong ke yo kahat ha ke ba Menteri Rang Ba ula pentikna ba un sebut din yakini bat kitnat badai kami. As you already know that the CM Connect is a program. The CM Connect is an idea that the Chief Minister must connect with the grassroots, must connect with the people. And in order to connect governance with the people, we are using multiple channels. And therefore, whether it's the call center, whether it's a CM Connect program, which is what we're going to have after some time, or whether it is centers like these where people can come and they can address, they can express their grievances out here. This center here is an online center. So there are agents out here who will be entering all the issues that have been mentioned here by Bajirwa. These will go straight to the different departments, and the different departments will then take up this matter, revert back to the center, and this center will then revert back to Bajirwa. North Eastern Council Secretary USK Bahala ulang bagi Council kala penenkam dari Board Teknologi ki bakat kum kejuk bamenta berkentup ya kejing shondor na satellite ki mobile application bat kum jo dari kejing start jong ka artificial intelligence ban pentikna bagi projek kindap hakapor belabu ban pet ya kejing bah jong ka kam bat yada na kejing penenkam bakla ya pisah ulang ba kejing ai ya kejing menjur na kebenta ki projek ru kala khambha nadu kata hadu kata hakini ki khat asnem mamenta kabla penlong ba anla ban pendep shibun ki projek bahala ula kubur ba shibun ki jing la yakendo khamtam ha ki jing yo ya ka jaka bat ki jing bombyang kinong tre henry ula kermen scam ba ki jing sukan wan samanipur leng ba ki jing ekran bat ka sarkar india ka bala persyang ban penbet ya ki jing sukya jong barok ki biadon benta. The guidelines under which we sanction projects has undergone immense improvements. Now, for the last 2-3 years, we have a concept of periodic inspections. Okay, we are leveraging technology also for monitoring the projects in real time. We have mobile apps through which we can capture pictures. We also make use of satellite imagery to capture
maybe every 6 months or 8 months that location whether something is happening on the ground or not. Very soon we will have a very long-term solution there, and I'm sure that people of Manipur would also come forward because uh, any you can say fighting or differences of opinion would always be there, but fighting is not a solution to any problem. Peaceful dialogue is the only way forward, and that is where government of India is trying its level best. Kinong rep hasnong nong tleu jong ke East and West KHASI Hills kila kerpat ia ke sorkar bantuklar hadin magador jong muli kalahyar sa ka ar haduk sau tengka si kilo kabala penlong yaki banduk nong haduk kata bo na kinong rep kimban se ban subret yaki jingtung jong ki halengka namar ba kalahe palat kabai kali ban lek ra sayo ban ya kabai yo nong ki la kena ru ba kadan ke jing bombiang ha ka rukum thau ya ki mar namar labun ke jing saat ha ki nang khai bat kum ta la kan tu ke sarkar ban pentikna ban penbe ya ka dor da ka baang ba ka dor ka dei ban long la kum no shipho ru kha san tengka kilo ba kin la ban penmi ya ka bai lot bicep ya ka jing ha ka jing rap jong ki Nong kinong rat ang pun ba ni dak ram ni dap ram de dengan ni kadau. Chip kin rat pun apa. Ni le pada pun. Chip rat tang kemut pot mata kemut. De kinyo kali pra kali, poi pho kali bro. De eng se pa Instagram. Tang ka bai rep ka bai mlachu, ka bai sbo, ka bai tre, ka bai mlachu. Kita kata tak ni mah ni sudah lang ni tu mah poi mah suai kat beli kit dalam lang ni suai be ipan out tengka lai tengka kita ipan muli minta ipan sau tengka lai tengka tidak hasil yang kita kata tu mah ini hat tak baik sebok ke baik tray ini hat susah no cino mah laporan sekolah mentar. Kinong senang kesenang maulendap ha yam ke penpa ke jing kuslai halor ke jing keu bapalat put jong ke bai boarding elektrik bat ke jing lip light ba kha komta ke lekentu ya ki bor bade khmi ba ki de ban le ya ki ni ke jing ba kilaman urang ba senang ba jinu kharbuki ulaang ba ki don kat tu kat ni kinong senang ki blayo ki billat ke ba he wat haba ka jing punun kam jong ki kalong hi kum bala punun kam man la por bat kum jo ru ke jing do lat ba kha kala pentut ya jing im baman laga singi khamtam ya ki khna bat samla pule ulak deuru ba kadan ke jing duna jong kinong tre katnat bat kerpan ya ki bor badai pet ban shim ya ki sinjam bamardor ban penbet ya kini ki jing Kecikyu palat kebelat hakini bor kecikyu palat kebelat kalau semua palat kidan lamin swa tei ong sayo kadan tang hakaran bor Iyai senyap, iyai ong, milik keren. Tukumta kalong maju si keju, temen tali bumut dun mapi kabil kanili kau pala teki haja. Nakapa yang department, balada kita ni defective meta kebalap daki mita dida, sobha bertintik di kerajaan kenang bangirum milak beli tintil yang dobat mai, berkum juru, lani ada kejengkau apa kata kasni, ndai ban subuh dak lamsam, kapasi haja, kabar haja. Ba ka jing thang wat ka baduna ba sumha kin pe ki yengu nama ki yin jum ni snong undong ka bubun ki yin baret ki bathang vai bot bathang sapol Kinong film Kajala MEGHALAYA po jong ka MEGHALAYA Filmmakers Association kila rakhe ya 16 Foundation Day State Convention Center da ka bapenkup burom ya ka jing no senyang jong kinong film ki editor bat ki make up artist sa ka karkhana film Habakran ha Kalampung Sekretari KNEC USK Bhala ulang ba ke film ki penpau ya ke jinglong jingman jong ke imlang salang bat ka aimen sim bandan ki jingkela ki babha leng ba ke jing thu khana u president ka association u ba commander Shang Pliang u penpau badan kam bandan ki cinema hall Haman Laki district kenang bagi pajba ki niyo ban pej ki film kan tharu ya kilat aikam aijam na kabenta ki samla bat kentiu ya ke karkhana film ke jela MEGHALAYA ka jo kopor ban pene pensa ya ke jing ruspa jong ke jela ha kaliang keriti ki dostur. These are the people who help us understand the nitty-gritties of life, the pains,
the good things or the things which need improvement or the bad things which society is facing, all those things are beautifully knitted in the form of short stories, movies, and that is where we learn a lot, and we are in a position to connect ourselves with what we see on the screen. So obviously we have to find out avenues so that the real talent also keeps on getting acknowledged, and at the same time the power and the advantage of technology is also made available to people like us who want good content. UMLA kemairang uba met balang dok lo play ke Dorbar Hall bertemai hasnong pending domba ha East and West KHASI Hills ya kebalate hapo ka State Rural Welfare Program Scheme. Ya kini ke yang Dorbar penkam na kebentaban pelong jingelang jong kesnong jinge kenduk pat ba bat kiwe ki kam kibiade berkesnong kathau. Habakran ha jingelang UMLA uong ba ke sorkar ka trei rat ba ban pentikna ba ke jing pentri kam ya ki kam penroi kan long ke bajab bat pentikna ru ya ki nong snong ba unyai beteng ban trei na kebentaban wan ra susu ya ki jing tei bat ki kam penroi ha ki snong ki thau ha keleng kemairang constituency. Lani taman super long program mereka dalam kata. Minum jalan kumi hagane kaski pat perlu por pada kandang kador jong kata kencing jalan. Hawa ayah kencing jalan nak skim kita apa nak persiap kepala ngadam noa sispa na sisparo nak kumlo nak dayban persiap. Bagi tak kencing jalan kini belum pura bandet batpan komplit ya kita ki project dari ki skim ungai tak sidang siria kadang non kilap kidenti kibahan nakalian cuma ngan yet ngan thau ngan wa ngan persiap banpun urlong ya ki nakawe ke por syawe ke por bat nakawe ke snow syawe ke snow. Ke West Janta District Sports Association kala penkub buram yau District Sports Officer Barim Uba Krubak Pasak namar ki jingno senyang jong u ki basikat day e ban gentiu ya ki kamela kai sports West Janta Hills ubalayo ya ki jingkiu kerdan menta kum Assistant Director Ketenat Sports and Youth Affairs ha ki jinglang ai kublai ya u ban balap penlong hajawai uba pasak ula kedau syai ya ki jingjob ke bakrau jong ke district ha ki jingla kai bekentup ya ki jingjob ya ka subro kop kajing penbahaya ke kiang nang ba stadium bat kajing job ha kajing penlong ke 6 MEGHALAYA Games la kentu ya kinang try Ketenat sports bat kitu ke biadan benta bat kidai ban ya beteng ban kentiu ya kamela kai sports kum kalenti ban kentiu ya ke baha kamiat jong ki samla bat ban yok kam yok jam bon action gum jo em do function apa ni district la pengkai em yang ni we go mem la the permit ki action di watme ki em apa ni district em do we are protect tho ki chamo ki member the em yang di dai churup kata waro to dai kra lang wopi ki member yang ke WDSA di yo ai kun khai ni kita ki action ki wila thola tholuti ya kaman tho ki grant uira dekat wi por yang di hiyo yara untuk di action andrai do ki klok ki chnong ki thau na do na jan na jangai we ngai jinglong yong ai bi na dira o yoro kat we ki khana pateng beruspa jong ki pat KHASI kajingile ban yo lat loj bat kajingya jong ki sakalenti jong ki jingsten char pat ba kila km ha karansan hanong ba shlong lengba ki sawangka ki baklan halor ki khana pateng ka sawangka Vande Mataram a play of resistance vision and democracy from the heart of the KHASI Hills balapanmi da ka sanggit natak academy rengkat ka jingi trelang bat ka Riti Academy of Visual Arts kala budin ya ka jingi lenti ba ai mansim jong jela MEGHALAYA nadu ka jingi kun pursha hadu ka jing job la ka jingyo ya la ka jong jela tong ini sak skor ya kini ki khobor pabnia Kemensiam jong kajing kun persya kabor kasor jong kajing sen syar pat ba
bat kapateng paket na du kipor umen barim jong kipat KHASI kilakhi im ha kirensan hanong ba shilong lengba kisawangka kibaklan bor kibalapen shop bit bat penyap nya ikipat nong pitkai ha kaba karakhe kerpang ru ikajingya lenti kabapella jong kajela Meghalaya lengba ki khana pateng jongka ya kani kasawangka lawandra da ka prangsngi drama club Shillong hapo kajing penya jong uba prangsngi walang hador barhol jayaw siap lum pelon henen kasngi kani kasawangka kabadan lai benta kala pen shop bi dikipat nong petkai hakabaya dei bat ki benta baper jong ki khana pateng kari KHASI kani kasawangka kala pen ki em ya kajing ya kun persha ka bashlur jong us EMT rot sing bat ka dorbar hima da ka ba pen pau ya kajing ya kun klem kan randien jong ki banyo la ka hong ka bor senchar la de bat ya ka buram ka ijat jong ki pat KHASI persha ya kajing senchar ki bor phareng Larakumta Minati Minumri Minile Dagawai kasti Uklam Garanti kabenta kabaar kalale buram kerpang ya kajing long nong ya lambayo ijangai jong u Reverend JJM Nichols Roy uba lengba kajing tracy tambaklem shong that jong u ulala banyo ya karnet kaban riu hapo kariti senchar kari ban penti kena ya kajing ya da katkum kariti senchar ri ha kabaya dei bat kijaka ki puta kijing itho kerpang bat ki hok katkum kiriti dustur jong kijat ban riu lom jong kathan chatai lami ngi The tribals of Northeast India should recognize that many of their constitutional rights and safeguards are protected under the 6th schedule of the Constitution of India. A visionary framework conceived and challenged by the very Reverend JJM Nichols Roy himself before the Constituent Assembly. kani kasawangka kalapen pawe kajingya ki dawa jella rilum da kalenti ka bajai ka balapen pawe kajingya le katkum karukom senchar pat ba ka balakut ha kajing penmi ya ka jella Meghalaya bat kapen pawe kajing angnut jong ki pat ba ban senchar daladi ka hok bat kajing ithu katkum kariti senchar kari Rang imei uklawan balej turtma lasak tiki nong wei kilabom latin hadu kata da ka bakhle lang ki khana pateng bat ki jingla ban le bha ki nong thau bat ki nong pen mi ya ki ne ki sawangka ki la yo ya ka jingya ro ka bakrau na ki pat nong pet kai ka balong ru kum ka jingle buram ka bakar pang ya ka jinglen ladi ka jingya sha bat ka jing koridor jong ka jing senchar pat ba ki bayai beteng ban pen wandur ya ka jing itu karpang ya ka jella Meghalaya Kavande Mataram kamdei tangka sawangka Henry kala yengkum ka jing pen kan mau bakhlan baka khana jong ka Meghalaya ka dei jong ka jing shlur ka jing yo i jangai bat ka jing ya tali ka pateng paket ka bayai sa junom ka bayai peteng ban ai men sim ya ki longdien ban sawan Bureau Report TT News Meghalaya Umuntrang ba ukan rat ke sangma lo pemla ban ashti na benta baro ki school bat ki college Meghalaya la shay ka sngi ka arpotrik unai tung ban aila de ki samla pule bat ki khna ki ba it football ban pe ki jing lakai final jong ka FIFA World Cup arajat pun Rio pedeng ke Spain bat Argentina ula ang ba ka football ka de ki jing suntanat bat ka rukom im jong ki brio ka ha Meghalaya bala shim ya ka ni karai knang ba ki samla kin yo le kaman ya ka ni ki jing lakai ba paunam ka ban sedang ha ka por khat architect men step kat kum ka por jong kri India have some good news especially for our football lovers. Apart from the fact that Spain and Argentina have made it to the finals, I would like to inform all of you that I have decided that tomorrow, Monday, will be a holiday for all educational institutions, including schools and colleges. As we know, that football is a passion and is a way of life in our state. And in order to allow our youngsters to truly enjoy it, we have come to this decision. Enjoy the finals
and wish you all the very best. Laingot kebriu kala mensau hadian ba kawe ke taksi kamai kala let tenra ya kawe ka kali Torres hajan ke jingking jong kapung umyam nin ka step. Ya kini kiba mensau bakan thup ya kinongnya jong pro artli ki kali lapan kit chane Grims Hospital ban yo ya ke jing sumar ki pulit kidang penlong ya ke jing tokit alor ke daw jong kane ke jing ja. Mentang ni pasi kubor na kaleng katan stay lami ngi. Menteri Rang Ba Kejala Manipur Yumnam Kim Chan Singh lai simbentah ka 77 van Mahotsaf Arajar Punriu ha Imphal da ka bapenna bapalat khatsan lak teli ki tenrai ding ladap bantung ha keleng Kejala hapo ka ikpir ma kenam 3.0 campaign ula ang ba kani ka jingthung ding ka long ka sinjam ka bakong san ban penne pansa ya kamaryang ban yada na ka jingkala jong kamaryang Kejala ka ang not ru bantung profesan haduk dai polak teli ki riding ha kani ka ayam slap ringkat ban penklan ya ka jing persang ban yada ya ki klau ki betap ban penne pensa ya ki merat ki balajan do jaj ban kentiu ya ki jing simbenta jong kisnong ki thau ban penlong ya ka Manipur ka bajarngam bat ka bala ban yale persya ya ki jing long jong ka sunymeneng Mentang ni pa segi kubor na keleng ke pertai. Ka United States kala penlong ya kejing hiartma biang persya ya ki Iran hadin ba kejing hiartma jong ki Iran da ke drone bat da unamding ha Jordan Kabala shim ya kejing im jong ki arngut ki nong Amerika bat bala penlong ya iwe banjar ngai bat pen mensayo sangut ki we pan. Ki sipai ke Amerika ki laong ba kane kejing hiartma jong ka kadai ya ki Revolutionary Guard jong ka Iran ban pentlot ya kejing trekam jong ka ha ka ba pentut ya ki jahat ki umpnyang ki bayat leng ba ka Strait of Hormuz. Kane kejing hiartma ka ba thamai ka pen I ya kejing nangjor shu jong kejing ya kan at hadian kejing yap jong kisipai ke Amerika na kejing siat jong ke Iran nadu balas dang kejing yale. Mentang ni pasi kubor yale kai. Ka Minerva Academy FC jong ke India kelalong kelado hadian ba kelala ban penrem ya ka RS Sports Yellow jong ke ri Brazil da arko la kawai ha ka jing kun final ke bay kha ya kelumpung Gothia Cup kelalong ha Hayden 5 Nordic Wellness ka Minerva kelalam syakmat ha ka jing lekai ha shwa ba ka kunhun ya lekai jong ke Brazil kelala ban pen kha da iwe ha po ke kelas step ha ka jing lekai ke belajan poi artat sya ka bakut jong ke kelamit u hybridมีคำคราวน้องแรมและยบันเทบยากโกลน้องจบบันยอระสันดอนยากนามละดูคะแนนกจิงจบกลาวันระยากจิงคอมเมนต์หาเป็นกินอยละกายบัดกินองกระชันจากอินเดียหากบากับมิเนวากลับเป็นดับยากจิงละกายกับอิตนัดบาบันระยากกุสนามบัดนบุรม
Ka PV Sindhu kelathai ke history ban pensakna melade da ka balong kan nong India banengkong ban job ha ka Lampung Japan Open Super 750 title hadin ba kalala ban penrem ya ka nong lekai ka Japan ka Akane Yamaguchi da arphuai la khat nyau arphuai la khat nyau ha ka final jong ka jing lekai para marway jong ki kentei ka Sindhu kalala ban lam shakmat ha ka jing lekai ban job ya kanang lekai ke Japan bat ban yok ra ya kusnam BWF World Tour title nadu usnam arjar khat pra kejing job bet jong ka ha baro artli ki set kalalong kadak ka bakong san ha kejing wan phai biang jong ka bat kala penkut no ya kejing lekai ka baklan jong ka Yamaguchi hala ka jong ka ri ka bala benrap sakawai pat ka nam la do ka bakong san ha kejing em bapau nam jong ka klor noi lekai ke India. Ke England kelayo ra ya ke kerdan balai ke Lampung FIFA World Cup arajar Rio hadin bakal penremi ke France dan Rio ko la Sao ha ke jing lekai ke bitenat balalong ha Miami Stadium u bukayo saka ulalong nong lekai baken sai tam ha ke bau layo ban tap laikol banlong nong lekai ba ar jong ke England hadin jong u se Jeff Hurst ban yo tap hat-trick ha ke Lampung World Cup u Kylian Mbappe ulayo ban tap arkol na kaliang ke France banlong unoi lekai ubalayo ban tap bun kol do da shipo kol ha ke World Cup ba mentah bat ban thawi ke rekod ke bathamai ha baro ke jing lekai World Cup jong u da ke bio tap arkol baro ha ke wei pat kaliang ke Argentina bat ke Spain kini kun persya ke jing lekai final World Cup mentah ke mit ha New Jersey Stadium ha ke ba ke jing lekai kan sedang ke por khat arsteng menstep kat kum ke por jong keri India. Di mentapat ini pe yak jinglong jiman ke semneng hakeleng ki bentah jong ke jela. Hatura ke jing kreat kalong laipulai degree Celsius bat ke jing shit kalong laipo degree Celsius. Ke jing sengam kau hau mentah ke sini kalong nyupsan na ke spa ke jing hap selap kalong kendai milimeter. Haba pai pat anong ba shalong ke jing kreat kalong 4 degree Celsius bat ke jing shit kalong 4 degree Celsius ke jing sengam kau hau mentah ke sini kalong prapo na ke spa ke jing hap selap kalong lai milimeter. Kat ba hajawai pat ke jing kreat kalong 4 degree Celsius bat ke jing shit kalong 4 degree Celsius ke jing sengam kau hau mentah ke sini kalong prapo lai na ke spa ke jing hap selap kalong r milimeter. Kandan ke jing hap selap bat ke jing tiat uperthat hagi babon ki jaka hatura shlong bat jawai. Chua ban poish ke bekut jong tup kubor ngini pe biang sisia ni kimat bakong san. Beliau menterang ba ke jela ya ke CM Connect Center pelaj ya ke pisa bakot hadu sispa sapun ri pelur na ke benta ki kampen roy hasoyang. Penklan ke NEC ya ke jing bot din ya ke projek dan ke penenkam ya ke kod ke bor teknologi ang sekretari. Do nong kinong rep ke snong nong kliu namar ke jing hiar dor syaba pelat umuli. Persya kinong syong kamalundap namar ke jing kiu ka by boarding elektrik bat jing do boarding baka ka. Bat lengba ke kol jong hybrid me kham kraw nong rem kala penlong ya ka Minerva Academy FC ban yo ra ya ke Gotia Cup. Te perlak tung la poish ke bekut jong ke tuk bor jingi mentaka janmit haduk bang Indonesia biang bat pila syai ke si ke pi barok.